Haleluya. Hari igitondo kimwe bazabaza bakavuga ngo ni wewe twabonye. Tiza kureka Wandagare asa kurambisi neza ye itarondoreka. Yosefatiki ati ni wowe twabonye. Naje nobu umugabo wokenerwa muri Republika nzima. Atinya ni wewe. Jewe wo kwaya, jewe Nyangazi. Atinya ni wewe. Subiramwo fara nije ni wewe nawe. Reka gusaba ikibanza cyose uzogera de ferme la prosevitas. Kibanza cyose uzogera uzazumurika. Coba kibi, coba ikibigeragezo. Inyenyeri yawe ndikazima. Ibigeragezo kibi byakoseho. Muride Ariko hagiye aboneka abagabo arize kwizera abo muri byose turabimana ibihe byose ntabwo turabacu twigenge twaba basima twaba dupfuye Basimani chubero. Haleluya. Haleluya. Hey. Biriho byinshi biracariho izatuma tuja imbere Imana dushima tunyura mu bigeragezo hari byinshi bizatuma Rekera aho. tuja imbere Hari byinshi bizatuma Yosefu ngo yijire mu kibanza Amen. kibohero ngo inyenyeri yiwe iramurika. Inyenyeri zacu zigomba kumurika aheza n'ahataraheza. Ahabi, mu ndwara, mu bukene, mu buhemu, mu mugayo, mu bitutsi. Imana ibisubizo Inyenyeri ikamurika. Bayo bakwita amazina. Sugucukumbura Bibiliya biza bikuranga. Ico ni ikinyoma. Sukuzuzwa biza bikuranga. Haba ikindi kimenyetso. Bese cyubahiro. Haleluya. Haba ikindi kimenyetso. Hari inyenyeri hejuru yawe. Iyo nyenyeri gwikanga Herode. Umuhungu wambaye inyenyeri azagera hageza yamurika bakajubangana bakavuga ngo waje udasanzwe. Umumama ufite inyenyeri azaseruka abadayimoni bagahungabana bakavuga ngo waje umumama udasanzwe. Umukozi wambaye inyenyeri yaseruka bagahungabana bakavuga ngo waje umukozi udasanzwe. Ngo Herode akababayika yamavuga ngo inyenyeri ndayirwanya. Mbese se cyubahiro we. Haleluya. Inyenyeri ndayirwanya. komeza utuyobore tuje imbere kumugendewe kugeza aho umwana ari. Haleluya. Samandi haleluya. Haleluya. Iyo nyenyeri ndibaza barayanga. Kibo gukorera majority ifite barayanga. Amen. Ndibaza ndibayikunda yewe ndibayikunda. Herode ngo akababayika. Umumama wambaye inyenyeri yaserutse abadayimoni bose baza bakora inama. Amen. Haleluya. Komeza utuyobore
umugende kugeza aho umwana ari we. Yewe wanyenyeri zizawe komeza utuyobore tuje imbere umugende kugeza aho umwana. Simani chubero. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Herode ngo aravuga ngo nimusubire mu byanditswe ngo ahamagara abatambyi nibo bageze babika amandiko y'abyanditswe by'amahanu ngo turebe kuko uwo mwami wavukanye inyenyeri yanditswe ngo akape kuwa maandiko tuweze si chubero. Hallelujah. Basubire mu masezerano nika amasezerano yakuvuzeho. Amen. wasomye nanone nadufashe mu cyanditswe baduhaye Ezra ibice 10 umurongo n'uwa 4. Ezra ibice 10 umurongo n'uwa 4. Ndashimira na bene data twazananye muyumbe mugunga twari tugize n'imisi tudahurira mu giterane agira nyine ibikorwa bye byamufatira yari yante yaragikunda kugenda sinzi n'ubundi kuntu mwamufatishije nono yarasigaye yibereye hari imuhira gusa. Tunashimira na mwene data muhumure we tuzatumeza kujana yaritanze nawe Imana izabimuhembera. Ngaye soma kugira nyine ngo tureke kujana umwanya muremure bazoje gukubitiramo igisirimba cyo guhudumiye igiterane. Kadusome Bibiliya yera. Yego 10 kuri 4. Zuka nkuko ari nawe kandi turi kumwe nawe tutinye ubikore. Amen. Zuka n'ibyawe kandi ntutinye turi kumwe niko basomye ijambo ry'Imana. None haguruka iki kibazo ni wowe kireba. Ibyo tuvuze ubikore kandi komera turagushigikiye. Amen. Ariko ivuze neza ngo iki kibazo ni wewe kireba. Giswahili nacho kizakivuga ngo shughuli hii inakuhusu wewe. Shughuli hii inakuhusu wewe. Rero bamaze kumpira ijambo twari haye mutwe w'ijambo tuzoganira bivuga ngo ni wewe bireba. Ni wewe bireba. Kandi tuzoriganira twitonze kuko turaganira n'abantu bakuze nitumara dusoma ibyanditswe byera. Ndagira ngo abamama muri tayari abafite za Bibiliya muzirambure turebe ko tuzojana nawe. Biya ko wakunje maboko nta Bibiliya wazangeje none ntukaze gutyo nawe. Ngaho hari mu rubyiruko turebe bafite za Bibiliya. Ariko ni bakeya kandi muri benshi. Ejo namwe muzozane za Bibiliya kandi utazoyizana. Niwe nzobwira ngo ngaye nasome kandi takansomere muri telefone. Azosome Bibiliya yera. Utayifite none yamara araje kwigura muri ville. None muzoza muza mu rusengero ntaza Bibiliya ngo muraba Kristo kuza guhimbaza gusa no kuramya nibitoya cyane. Ikinini uhimbaza uramya n'utawusoma ijambo ry'Imana. Ni wewe bireba. Buriya hari abantu bifashe babihereza mu bandi. Abamama mu itsinda ryabo akabaho n'umumama gusa woterana agahekera aho ngaho. Nyuma yo guterana akumva mu bindi bikorwa bijanye n'abamama akumva we ndibi. Ndetse wanashaka ipfa yakireba akamba yigira sindabibazwa akavuga ngo je sije bireba bifite ba presidente ba vice na ba secretary nibo bireba ibiyaye bifu nta kindeba kibirimo. Baba hariya mu baririmbyi akaba gusanye n'uwindangurura amajwi ariko mu bindi bikorwa akazavuga ngo tugira abayobozi ibizapfa nta kindeba. Ariko twashatse kubabwira ko nta numwe bitareba. Mu mwitorero abantu benshi bakunda kurebera itorero mu bayobozi. Ubugaho nono habaye n'impango y'amazina bazambabaza basigaye bama bavuga ngo banaka tiwa bakivuga izina ry'urusengero. Nono wa muyobozi waryo bakaza bavuga ngo tugiye gusenga kwa naka. Kwa naka habikanisa
tiwaba bakivuga izina ko ndi waba bakivuga ngo tugiye gusenga kuri CRC. Oya, tugiye gusenga ku muyobozi uriyoboye, bazi izina rye, tugiye gusenga kwa naka. Barangiza rero ikanisa bakarirebera muri naka, hogira n'ivyari bikeneye abantu, mutakambaza akicara akavuga ngo jewe ntibindeba. Ibintu birareba pastori, ibizapfa biramureba, ibizogenda neza biramureba, iwe akabasinda bibazwa iteka mu rusengero, iwe ntibimureba. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo uyu murimo niwe ureba. Amen. Kubera ko muri ababyeyi, reka tuganire amateka y'uyu mubyeyi bukeya. Mwanya mutoya tuzamukomerezaho. Mubyeyi witwa Esther, umukobwa w'umuyudakazi, wari imfubyi, warezwe na Moridekayi. Amateka amwe avuga ko ari mubyara we, ayandi akavuga ko ari musaza we. Hagati aho ngaho nuko niko yarezwe, ntiyaragira se ntiyaragira nyina. Yari imfubyi yibereye aho, yarezwe na musaza we cyangwa mubyara we. Ariko amaze kugera i Shusheni, hari igikorwa cyabaye ngo yumva niwe kireba. Ariko tugarutse Esteri, izina Esteri mu Rugiriki bisobanura ngo ni inyenyeri yo mu ruturutu. Iyi nyenyeri uzareba ijoro iyo ritangiye ubu kumugoroba, hazaba haza utunyenyeri twinshi tukabambika hariya ku ijuru. Uko ijoro ryarigenda rikura zikabanza kugwira, uko riyaye rikura zigatangira gupunguka, twageza mu gicuku cya saa 8 zishira saa 9, inyenyeri zigatangira gupunguka ku ijuru. Abaza babigenzura, twaje kugeza mu masaha 10, inyenyeri zose ziriya nyinshi zikazima, hagasigara inyenyeri imwe. Ya nyenyeri imwe niyo bazabita ngo ni inyenyeri yo mu ruturuturu. Ya nyenyeri rero izigaragara igihe zindi zazimye. Nukuvuga ko umukristo mwiza, umumama mwiza, umuririmbyi mwiza, umukozi mwiza ahaguruka cyagiye abandi benshi bandani. Muvuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Mani uzamfashe tubitondere, tureke kuja muri nyaruguka ngo tuzamura amaranga mutima, tuzabwirize twitonze ariko mwumve. Cyagiye abandi bamama bananiwe, cyagiye abandi bamama bahaye babivamo, inyenyeri yawe ikaka. Cyagiye urundi rubyiruko ruhaye rubivamo, cyagiye babaye indaya, cyagiye basinze, cyagiye bagiye mu bubandi. Icyo nicyo gihe inyenyeri y'umusore mwiza iza yaka. Iyo zigiye zijwarirana ntikunda kwaka, iziceceka. Bwana sifiwe. Amen. Iyo bagihaye babyina cyane, iyo ntazasimba cyane. Agira igihe cyo gusimba, azasimba igihe abandi bananiwe. Iyo abamama bahagurukanye umuvuduko wazacisha make, akaza yisondora inyuma, bamara kugoka baye bavuga ngo nibyo abanaka, ya nyenyeri igakundika muri. Wese Imana icyubahiro. Bwana sifiwe. Hallelujah. Zigaragara cyagiye abakozi benshi bahaye babivamo. Mukozi mwiza inyenyeri igakundika garagara. Igihe abasenzi benshi bahaye babivamo, igihe abashamburiye babiretse, igihe abakoraga amayitaji bacecetse, igihe abatangaga amaherekezo bacecetse, nico gihe wa umuyumbe mwiza azazamuka, inyenyeri yiwikaka. Amen.
Esteri muvuge ngo Bwana asifiwe. haleluya. Esteri ngo abayuda bajibaniwe bahaye barira. Inzandiko zasohotse zasinywe n'umwami. Abayuda ngo Ishusheni no mu maprovince bose bahindutse ikiborogo. Baye bavuga ngo se uwo dukamira muri kino gihe yova. Inyenyeri ya Esteri ngirabyuka. Amen. Amen. Tuganira agaciro k'inyenyeri mu minota mikeya. Ijambo rya mbere, inyenyeri ngo zizazitanga umucyo mu mwijima. Ku manywa tuzobona inyenyeri, izuba ko riraka. Ariko umwijima numara gukubita inda hasi, nico gihe inyenyeri izigaragara. Bishatse kuvuga iki? Nari mbabwiye ko umukristo mwiza inyenyeri yiwe izigaragara igihe isi yagiye mu mwijima w'ibyaha. Mukurikira uko kandi uko ndashoje. Igihe abantu benshi bahaye babivamo, igihe abantu benshi babiretse, igihe abantu benshi bavuze ko bitakigezweho, muvuga ngo Bwana asifiwe. Igihe abasore babaye ababandi, igihe abamama bawe bashaka kujana n'isuku ihaye igenda, igihe abakozi bamwe bahaye bambura imisaraba bakayibika, icyo nicyo gihe inyenyeri yawe igomba kwaka. Inyenyeri ndizaka bagiye batangaza haleluya, bagiye bavuga kuri zaruga, bagiye bahanura. Abandi bantu batora za Bibiliya bakazibwiriza cyane, icyo gihe ntizaka iyawe. Iyawe izaka igihe bazifasha, abandi barazibika baragenda bazishira mu mashakoshi. Icyo gihe nicyo gihe inyenyeri yawe izaka, kugira ngo ugire gute umurikira isi y'umwijima. Amen. Amen. Ga dusome Daniel. Turasoma ibyanditswe. Daniel 12 umurongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Ngaho umuntu mufate za Bibiliya, umuntu uzozubanguka azoza asoma. Daniel kangahe? 12 umurongo wa mbere ugeze ku wa gatatu. Ba microphone sinishi hano, nabonye zifite nishi. Ngaho muhereze. Uzi no gusoma sizingene wicaye inyuma. Mumpere microphone. Bibiliya yavuga maze ico gihe ukomeye, yego, wa mutware ukomeye, yeah, uja ahagarika abantu bawe azahaguruka. yego, Hazaba ari igihe c'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza ico gihe. yego, Nuko ico gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. komeza. Kandi benshi bo muri bo bazaba basinziriye mu gitaka bazakanguka. Yego. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurirwa iteka ryose. Komeza. Kandi abanyabwenge naho naza nshaka. Pardon gatoya. Tugeze ku murongo wa gatatu. Bibiliya yavuze ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco wo mu isanzure ry'ijuru. N'abahinduriye benshi n'abahinduriye benshi kubakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Naho naza shaka. Magambo abiri ngo abanyabwenge batunze ubwenge bw'Imana ngo bazaka. Timuruzi isi itunze abanyabwenge babiri, itunze abanyabwenge bisi.
itunze n'abanyabwenge batunze ubwenge bw'ubumana. Ubwenge bw'isi ni bwa bundi bari mu kuzana bwaconga burimo amahimba n'ububandi. Ubwo ntibwo kwaka buba mu mwijima iteka. Muvuga ngo Bwana sifiwe. None ubwenge bw'ubwibyi, ubwenge bw'uburaya, ubwenge bw'ubusambanyi, ubwenge bw'ibigirwamana, ufite ubwo bwenge nta nyenyeri afite. Ariko utuzi ubwenge bw'Imana, Salomo yaravuze 28 no kuri 28 mu gitabo cya Yobu. Aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Umuntu utazi ukora ibyaha niwe munyabwenge ijuru rizi. Ariko wawundi ngo maye ngo ni umugore w'umunyabwenge ngo ari kuzubona ubwenge bwe bw'amahimba ngo niwe mugore wa mbere, nubwo abadayimoni niko Bibiliya ivuga, ngo nubw'isi ndetse n'ubw'inyamaswa abantu. Kurya yambaye ishusho y'abantu ariko imbere ni inyamaswa yo kurya. Haleluya! Imbere ni inyamaswa yo kurya. Ariko aravuga ngo uvuye mu byaha ngo niwe munyabwenge. Daniel aravuga ngo abanyabwenge batuze ubwenge bw'Imana ngo bazaka. Ngo n'abahinduriye benshi kuba bakiranutse ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. Nimba hari umwe wabwirije agakizwa wambaye inyenyeri, se mbabwira benshi nzanibuka igihe kimwe kandi none ari gitangira ubutumwa kera ko muri 98 nigeze gutarama ahantu hari abantu benshi, mbwiriza isura ya 5 ya Yohana izivuga ngo mbese turashaka gukira. Ndayibwiriza burya mpagaze mpaye mbwiriza, umusore umwe yamayiruka yamashika yamayinjira mu nzu yiwe yamazana umubango w'itaburesha kuko uhambiriye. Aravuga ngo numvise ijambo ryantwitse ngo mbona sinihangana, ngo uyu mubango w'itabi ni mugende mu utwike. N'inzoga ati inzoga gayo ntayo narimbitse ndayiretse, naho umubango w'itabi wo sindinda ngo musohoke mugende, ngo uyu ndawuzanye noja kwikomeza. Abahinduriye benshi kuba bakiranutse ngo bazaka nk'inyenyeri. Ryari semeni haleluya. Babandi bagiye mu isi y'umwijima baja kuroba bakurayo abanyabyaha ngo bambaye inyenyeri baza bamurika. Oya ijuru Bibiliya ivuga ngo intwarane zizarigisha mu imbaraga. Sibene kwa kundi muri mukugira ngo ni haleluya nk'uko turasimba nk'uko turaja mu ijuru. Oya kama ni kuimba na shetani anaimba, kama ni kucheza na shetani anacheza, kama ni mafungo ngo yeye hale. Ariko hari icyananiye Satani. Nimuvuge ngo Bwana sifiwe. Icyananiye Satani ni ukugenda mu kabare ngo abwira abantu ngo nimureke inzoga. Icyananiye Satani ni ukuja kubwira indaya ngo nimureke uburaya. Icyananiye Satani ni ukubwira abasinzi ngo nimureke gusinda. Kandi azababwira ngo nibabikore. Ibiri mu gukorwa ntacyo biza biyikanga. Umva ikiza kiyikanga ni ugufata ubutumwa bwiza ukabujana mu isi y'umwijima ukaja kubwira abantu ngo nimukizwe. Abo ngabo Daniel ngo abona bahaye baka nk'inyenyeri. Umumama ufite inyenyeri nuwahirinduye benshi kuba abakiranutse, ariko azagenda haya akayangana mu muhanda. Bwana sifiwe. Inyabake wabwirije wambaye inyenyeri zigenda ihaye imurika. Ubu tuzi ngo kuja uriya muririmbyi yaravuze ngo kuja mu ijuru duvuga samagamba oya. Kuja mu ijuru tu nukahanuza. Bati kuja mu ijuru si luwe si louange na adoration. Kuja mu ijuru nukuja mu itari ukababwira ngo naje kubabwira Kristo wabambwa akazuka.
hakagira umwe ukubwira ngo ndihanye uzusohoka muhaye waka. Haleluya! Uzusohoka muhaye waka. Abahinduriye benshi kuba bakiranutse ngo bazaka nk'inyenyeri. Bazaka nk'inyenyeri. Jambo rya kabiri, gaciro k'inyenyeri. Inyenyeri iyobora abantu inzira. Inyenyeri ziza ziyobora abantu inzira. Nimusome, musome twihute. Soma Matayo 2:9 ugere ku 11. Matayo 2:9 ugere ku 11. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 2:9 no kugeza ku 10. Nari Bamaze kumva umwami baragenda. Aha. Kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibaje imbere. Yeah. Irinda igera aho umwana ari ihagarara aho. Ihagarara aho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Ndio. Bageze mu nzu basangamwo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu. Rekeraho ngaho. Turavuze ngo umuntu ufite inyenyeri ayobora abandi. Ayobora abandi. Igituma muri mu kubone ibikorwa byose byarindagiye byayobowe n'abantu badafite inyenyeri. Haleluya! Ufite zakabaye ngombwa kuyobora abandi abe yambaye inyenyeri murika. Naho ubungubu turi mu kuyobora dushingiye kuri majorite. Bakama bicara ngo tugiye gutora umuntu ngo ngani bakore majorite. Majorite nta nyenyeri bamwe. Abandi ngo ni imvuzi ni intyoza, mu butyoza nta nyenyeri bamwe. Abandi ngo ni bene wabo, muri bene wanyu nta nyenyeri bamwe. Wanasifiwe. Inyenyeri iba mu bikorwa. Bibiliya ivuga ngo Yesu amaze kuvuka ngo yavutse afite huduma zitatu yari yasigiwe n'ijuru. Yavutse ari umutambyi, avukana ubuhanuzi, avukana ubwami. Inyenyeri ngo iyobora abanyabwenge bagenda urugendo rw'imyaka 2 bahaye bashakisha umuntu ufite ya nyenyeri. Mutari mukurara yavuye ku itariyo ngo tumugize naka agenda urugendo rungaye agenda n'inyenyeri. Nico gituma bahaye bazizimya ko zirazima nta nizazindi zo kumugoroba. Tibarafata inyenyeri yo mu ruturutu iza yake igatsimburwa n'izuba. Inyenyeri zacu zigomba kwaka zigazatsimburwa na Kristo aje kujana itore. Abanyabwenge bakurikira inyenyeri. Baragenda inyigisho za Bibiliya zavuga ngo iyo nyenyeri y'abashoreye imyaka 2 bagenda bashaka umwana ngo kugeza bageza aho Yesu ari. Bageze i Yerusalemu bahasanga Herode wari utegetse. Ngo baramubwira ngo si umwami wavutse ari he. Batese mwamubwiwe niki? Baravuga ngo ngiri inyenyeri yiwe. Beze si cyubahiro. Haleluya! Baravuga ngo ngiri inyenyeri yiwe yayimuranga. Ela Foster Brush. Iyo duhaye tugenda n'inyenyeri izituranga. Inyenyeri ni izikuranga. Si majority izikuranga. Sugucukumbura Bibiliya biza bikuranga. Ico ni kinyoma. Sukuzuzwa biza bikuranga. Habikindi kimenyetso. Bese cyubahiro. Haleluya! Habikindi kimenyetso. Hari inyenyeri hejuru yawe. Iyo nyenyeri gwikanga Herode. Umuhungu wambaye inyenyeri azagera hageza yamurika bakajubangana bakavuga ngo waje udasanzwe. Umumama ufite inyenyeri azaseruka abadayimoni bagahungabana.
bakavuga ngo waje umumama udasanzwe. Umukozi wambaye inyenyeri yaseruka bagahungabana bakavuga ngo waje umukozi udasanzwe. Ngo Herode akababayika yamavuga ngo inyenyeri ndayirwanya. Twese sichubira we, haleluya, inyenyeri ndayirwanya. komeza utuyobore tuje imbere bw'umugende we kugeza aho umwana ari. Haleluya! Samani haleluya! Haleluya! Iyo nyenyeri ndibaza barayanga. Tibo gukorera majorite ifite barayanga. Amen. Ndibayikunda yewe ndibayikunda. Herode ngo akababayika. Umumama wambaye inyenyeri yaserutse abadayimoni bose baza bakora inama. Amen. Haleluya! Pass. Komeza utuyobore tuje imbere bw'umugende kugeza aho umwana ari we. Yewe wanyenyeri zizawe komeza utuyobore tuje imbere bw'umugende kugeza aho umwana. Asimani chubero. Haleluya! Haleluya! Amen. Herode ngo aravuga ngo nimusubire mu byanditswe ngo ahamagara abatambyi nibo bageze babika amandiko y'abyanditswe by'amahanu ngo turebe kuko uwo mwami wavukanye inyenyeri yanditswe ngo bakape kuwa maandiko. Twese sichubero. Haleluya! Basubire mu masezerano. Nika amasezerano yakuvuzeho. Amen. Ngo basubire mu masezerano. Inyenyeri zigendana n'abafite amasezerano. Musumwe Yosefu yarayirose ngo abone izuba n'ukwezi ngo n'inyenyeri 11 bimuhanukira imbere ngo bakuru be bama batangira kujuguma ngo babwire ngo nabonye inyenyeri bama batangira kujuguma kandi niwe wari umuhereza batakaka tipe ibigatangiye niki ati ndabyo narose papa. Iyo nyenyeri yacishije Yosefu mu bibanza bine by'icangiro baye bagira ngo barayizimya ariko ngo ikangika bazamukana ngeza dati chubero. Haleluya! Haleluya! Tizizima. Haleluya! Bazabagerageza kuyubikira ikazamuka. Bibiri rivuga ngo yasanze bakuru be mu rwuri ngo bamurangize bama bakora inama yihuta ngo baravuga ngo tuyizimye. Inyenyeri yawe izikorerwa inama yihuta. Nama y'abadayimoni zikuranga kama bakora inama yihuta. Bakavuga ngo tuyisi. Baravuga ngo tuyisi. Yosefu nta makuru gusa yararose ngo abona yambaye inyenyeri zindi zose zahanutse ngo yiwe isigari hayinagana. Haleluya! Amasezerano yawe Mana atahinduka, imigambi yawe Mana ntiyuzuza. Wakuye Abisirayeli mu Egiputa urabajana ubageza mu Kanani. Abamara bakora inama yihuta baravuga ngo tumwishe ngo bamare gushika baramufata ngo bamwakiza ibyo yari afite inyungu. Sarire naratangaye tekere ngo bamukuraho iby'inyungu z'imibiri yabo ariko ntibababarira ubugingo bwiwe. Abantu benshi bari mu gushakaho abandi inyungu ariko bakabanga kwima bakagukeneraho inyungu gusa ariko wewe ubwawe batagushaka kubera iriya nyenyeri bakaza baza gusaba ati yewe wowe duhereza amafaranga ko turaje gukora igikorwa cy'ikanisa
nukuri ko Imana ifaranga gusa ariko wowe ku giti cyawe baturiya mutindi inyenyeri yiwe iri mu kutujena. Haleluya! Barangize barafata batiburira mu rwobo. Reuben aravuga atari ko uyu mwana asagiye kuzirika, reka tumugurishe dore Abashimayeli baramudandaza, ariko ngo bamudandaza inyenyeri. Abashimayeli baramugura, bageze agura abantu ngo bashike muri Egiputa kwa Farawo. Egiputa bari bagira isoko y'imbata, bageze babacururizamo. Abashimayeli batese aratumarira bari benshi, ati tugende tumugurishe dukomeze twirira amafaranga. Badandaza Yosefu, ariko ngo agenda n'isezerano rivuga ngo umunsi umwe nararose ngo mbona inyenyeri. Warose iki? Yesu mari chumeno. Haleluya! Haleluya! Inzozi zawe zakubwiye wararose, tumuri mu kwitaba ntacyo warose. Mani himbazwe bati azanyegamiza mu gitondo. Mani bafu tuzotara mari mu gituza cyemaze amarira. Haleluya! Haleluya! Tugiye ngo Yosefu yari yegamiye igituza cy'Imana. Azanyegamiza wasimani chumero samani. Haleluya! Bibiliya yarambwiye ngo Potifara arakareba ngo aragakunda, aravuga ngo reka ngure kano gahungu ngo kaje kuba imbata y'umudamu waje. Uwo ngo yambaye inyenyeri. Iriya nyenyeri ariko giragoye kwitunga, tugeraga ngo izifa gutunga umuntu gusa, izi kunyuza mu makorosi enda kurahi kugira ngo izake zibanzika kure ku kaviringita kazuvuga ngo hano no rwaje rurarangiye. Aha noneho urwaje rurarangiye. Yosefu ngo yari afite igitekerezo kivuga ngo hano iwanje ya nyenyeri irazima. Tekereza umuntu bamucuruza. Bibiliya yarambwiye uyu karahambira ikirato ni mu mureke ndakibazo. Bibiliya yarambwiye ngo azanyegamiza gituza cyemaze azanyegamiza mu gituza cyemaze ampoza amari. Ambiwe azanyegamiza mu gituza cyemaze ampoza amarira. gucuranga amasaha yashize darika gucuranga. Warasubira baramushora. Nangahe Abashimayeli baramugurisha. Aragenda ngo amare gushika kwa Potifari, ngo akore mu masahani gutya. Umugisha w'Imana wamumanuka. Ngo aje gusasa igitanda, ngo basanga umugisha w'Imana waje. Icakozeho cyose. Bibiliya yarambwiye ngo mukono wa Bwana ulikuwa juu ya Yosefu. Ngo kuboko kw'Imana kwageza kuzabada ngo kugatwikire ya nyenyeri ya Yosefu. Ngo kavuga ngo mwana wanje humura, inyenyeri yawe iracaka. Iri ni ishuri mbaye kunyuzamo. Twese mari cyubahiro. Haleluya! Na tena alikuwa ni kijana wa umri 17. Toge Yosefu ngo yarafite imyaka 17 bapapa. Ariko ngo inyenyeri yiwihaye igenda kubituguze. Kuboko kw'Imana ngo kukamubundikira, kukamubwira ngo umunsi umuzamurika hagati y'amahanga. Potifari ngo amwitegereze, ngo abona Yosefu nudasanzwe. Aramubwira tumva noneho uyu munsi yego uyu murimo singiye kuyigukura, ariko ngiye kukugira Jerawuru hejuru y'abandi bakozi. Aho abandi bakozi bose ni wowe ugiye kubaberaje. Gusa ico kwimya umudamu waje kuko ni umugore waje, ariko ibindi byose mu rugo ndabiguhaye.
ari we ubije. Uwo yaguzwe ari imbata yo gukoropa no gukubura no gusasa, ngo yerekwa n'ubutunzi bwo mu rugo kubera inyenyeri yarimo. Haleluya, Haleluya. Data, iyo niyo ma, iyo niyo data idasubirwaho, niyo data, iyo niyo data, iyo niyo data idasubirwaho, niyo data. Tusimame chwino, semeni haleluya. Haleluya. Ngiyi Imana, ibindi ni ibishwagisho. Iyo niyo ma, iyo niyo ma, iyo niyo ma. Yosefu ati bibyoba, jewe waje ndimbata, none banijije mu rugo ko baranijije no mu makonte. Yari umutegetsi n'ubutunzi bwe nijugiye kubajera, ngo ukuboko kw'Imana kwari hejuru ya Yosefu kugira ngo kubashe kurinda inyenyeri. Inyenyeri ya humura yewe, nimba ufite inyenyeri y'amasezerano hari kuboko kuyi. Muririmbyi yaravuze ngo nimesingiwe na nguvu za Mungu, Amen. adui zangu Haleluya. hawataniona. Kubera kuri mu kugenda n'ubwoba kandi uhetse inyenyeri y'Imana, humura iracaka. Nukuri kw'Imana umunsi umwe izaka. Amen. Biriya yarambwiye ngo aba kwa Potifari, muka Potifari ngo amwitege, ariko amapepo mugore utagira inyenyeri yamavuga ngo iyi nyenyeri mwa Potifari yaramuritse ati inyenyeri nzoyizimya. Yosefu aravuga ngo ibi byose databuja yarangiriye icyizere, naje ndi umupfu, Ego. aranzura ngira umuntu, ariko arambwira ngo icyo subira kunica ni wewe, sinkagutunga urutoki. None muka Potifari ngo amare kubona ko yamenye ibanga, tina none uyu mukozi wanje aransuzugura, uzogikora. Aravuga ngo Yesu nohemuka, nohemuka inyenyeri yanje yozima. Mwirinde guhemuka badi, mutazazimya inyenyeri. Mwebwe muri mukuririmba bavuga ngo iyo niyo Mana ijuru rya data rikaza. Simari chwero, haleluya. Haleluya. Mwirinde guhemuka babyeyi mwe, mutazazimya. Mwirinde guhemuka mutazazimya inyenyeri. Haleluya. Yosefu aravuga ngo nohemuka noyizima. Amasezerano yose Kukwimana. Nakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. isi ijuru rikaba uwizera azabona ayo Masezerano shukora kabura kamura maso yawe bari inyenyeri wizere. Rekeraho amasezerano. iryo zori vugeje ngo bari inyenyeri wizere amasezerano. Ejo tuzorigeraho kundi inyenyeri ari umugisha w'amasezerano yawe. Yesimani chwero, haleluya. Haleluya. Turawa. Amen. Yes. Urashaka ngo musirime n'umugume mukora amaitage. Ni kuri kwima uko ndahaya korwa se paka barinde guhamagara amazina. Yosefu aravuga ngo simpemuka ngo nzimye inyenyeri kubwo usaba udashitse. Oya yendazi muka Potifari aravuga ngo uzobikora. Yosefu aravuga ngo Yesu nzabikora. Aje gukora umurimo wo mu rugo ngo ashaka kumufata. Yosefu ngo yambura ikoti. Mureka mbabwire yewe, iyo duhaye turwanira inyenyeri hari ibyo tuzatwambura, hari ibibanza tuzatwama tuvamo tukiruka n'amaguru. Apana mu bitekerezo ukama uhambira ikirato ukavuga ngo ahandi arindwa reka nirukange, ukambara ikirato neza ukagihambira ukamuvuduka gutya abantu bose bagaseka. Haleluya. Ngo yamatunika mu mubiri apana mu mwuka. Hari ukasiga ikoti. Mugore wuzuye amapepe ngo yamayanja kwiririsha utari ufite inyenyeri, ariko abadamu batagira inyenyeri ni bakito, mwebwe murazifite. We yamayanja kwiririsha amapepe amahimba y'abazimu. Niki ngo violence yabaye hano. Potifari atesende ati wa muja waza. Yamakabwira ngo nano peti karaza.
yamagashorera yari umutegetsi ngo ashika kigura piriso karavuga ngo none anga irazimye ariko yinjira namwe ivesi ivuga ngo iyo niyo mana iyo niyo data idasubirwamo niyo data iyo niyo data iyo niyo data idasubirwamo niyo data Yesu icyubahiro haleluya haleluya muri we yumvaga imana y'amasezerano Yego. uri mu kuyigendana ukayumva haleluya haleluya we yinjira gereza yambara rose izo ntambara zariko zirwanya isezerano ry'inyenyeri yambara rose wa mwambaro w'imfungwa yawambaye imyaka 2 ariko Bibiliya yarambwiye ngo yishiremo gutya ngo inyenyeri iramurika umurinzi wa gereza ngo amwitegereze taho tutaza tumurikira wese mani icyubahiro haleluya haleluya kagusaba ikibanza cyose uzogera de ferme la prosevitas kibanza cyose uzogera uzazumurika cyoba kibi cyoba ikibigaragaza inyenyeri yawe ndikazima ibigaragazo kibi byakoseho Murida. ariko hagiye Araboneka abagabo. arize kwizera abo muri zose turabimana Imana ibihe byose ntabwo turabacungu twigenge twaba bazima twaba dupfuye wese mani icyubahiro haleluya biriho byinshi biracariho izatuma tuja imbere imana tunyura mu bigeragezo hari byinshi bizatuma Rekeraho ngaho. dushimira hari byinshi byatuma Yosefu ngo yinjire mu kibanza Amen. cy'ibohero ngo inyenyeri yiwe iramurika inyenyeri zacu zigomba kumurika aheza n'ahataraheza ahabi mu ndwara mu bukene mu buhemu mu mugayo mu bitutsi Imana ibifitiye ibisubizo inyenyeri ikamurika bayo bakwita amazina ndetse uri hafi gucibwa mu miryango ariko baza bakwitegereza bagasanga inyenyeri yawe ntirazima siko mwanyumvise bata muri ya mazina mabi muri bya bitutsi muri bwa buhemu muri bwa bukene muri bya bindi byose Yosefu ngo abyinjirana ibifitiye ibisubizo ariko ngo yirindaga ko azatakaza agaciro k'inyenyeri bakuru biwe bakazamuseka akumva ngo ayikomeyeho ahubwo yakwemeraga haramagara akayipfira haleluya haleluya inyenyeri yawe iracana ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo nimuze nshuti dufatanye tuzumve kimwe ibibazo ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo
wa gereza ngo amwitegereze ngo abone inyenyeri ya Yosefu kiraka yamamubwira ngo nkugize umurinzi wa gereza yose ni wewe nta kizinjira utaha utabimenye nta kizosohoka utabimenye kandi ikibazo yari afite nuko atari afite uzamutiza kureka ngo wandagare aza kuramisha ineza ye haleluya utarazimye inyenyeri ndiyo kureka ngo wandagare ndiyo kureka ngo usekwe muri iki gisagara utarazimye inyenyeri tibikunda ndiyo kureka ngo wandagare ntiyigeze reka Yosefu ngo yandagare yabaye muri gereza imyaka 2 kigaragazo cy'imyaka 2 yambaye roza kandi nta cyaha afite ariko iryo barabara rimwambika uzi ko abantu bambaye amabara mazina mabi n'ukuri kw'Imana nta cyaha bakoze gusa kugira ngo inyenyeri zime ntenya n'ukuri bakama bazana ikizina cyangwa icyeyi kimwe bakama bakikubadikaho ukamuka yuri zuba rivu gusa amapepo karagira ngo azimye inyenyeri bakama bazana ikigeso utakoze utigeze no gutunga bakakikurunda kugira gusa ngo bazimye inyenyeri ariko inyenyeri igira ibigaragazo ye ariko Yosefu ngo aravuga ngo nahana ngo ni lazima nimtumikie Bwana nisipoifanya kazi yake siku moja nitadai. Haleluya! Siku moja nitadai. Byabaye ngombwa ndiyuse muri ayo magambo umunsi umwe ko bamukura muri gereza ngo aje gusobanura inzozi za Farawo. Ngo amare gushika Farawo yari yarose sozereje kuri izo n'amagambo arindwa aranga inyenyeri ayandi tuzakomereza ejo nshaka tuzosozereze kuri ayo. Twari tuvuze ko iyi ifite inyenyeri uzuyobora abandi. Yosefu asobanurira Potifa Farawo aramubwira ati wabonye inka 7 zinanutse n'izirindwi zibyibushe ariko habaho igihe zinanutse zirya izibyibushe nukuvuga ko igihugu cyawe kisera imyaka 7 kizorumbuka indi myaka 7 ibiyinzara niyo wabonye inka zinanutse zirya izibyibushe none ngushaka umuntu w'umuhanga mumvurikire muri iryo jambo ndashora ngo kandi w'umunyabwe ngo mumuhereze ubutegetsi bwo kugira ngo mu myaka 7 y'uburumbuke aza stock ibigega mu ma province yose ngo igihugu nicyaterwa n'inzara ngo azahahira abantu ibyo kurya ngo umwami aramwitegereza aravuga ngo se twabona he mwumva iryo jambo twabona he umuntu umeze nkabo inyenyeri ya Yosefu ngo itangira kuzamuka twabona he umuntu umeze nkabo. Haleluya haleluya hari igitondo kimwe bazabaza bakavuga ngo ni wewe twabonye tiza kureka wandagare asa kuramisha ineza ye itarondoreka. Yosefu atiki ati ni wowe twabonye naje nobu umugabo wokenerwa muri Repubulika nzima atinya ni wewe jewe wo kwaya jewe nyangazi atinya ni wewe subiramo Fara nije ni wewe nabonye. Yosefu aravuga ngo ndatanga ngo yamagenda hunikisha ibyo kurya amazi igihugu ngo kirakunduka. Yosefu yavuze iyo twavuze tufite inyenyeri zose bizabyubaha ijuru rizaryubaha juruwe tegeka zose birembe. Mani ravuga ngo ciye mu kanwa ka Yosefu sinoye mu kanwa igihugu cyamagitangira kirumbe ngo azokorwe n'isoni yandagara ngiye kugiteza umwe turazimana icubero. Haleluya haleluya. Igihugu ngo kirera yamagenda hunikisha ibyo kurya mu ntara ngo buce yanzariraba bakuru be ngo bamabaza guhaha bashike basanga uhagaze ku kigega cy'ibyo kurya ni Yosefu.
nawe tekereza ko kantu ngo amasanga uhagaze ku kigega cy'ibyo kurya ninde ni Yosefu ariko abiki gihe ariko yavuga ariko ndabagirira nabi ngo Yosefu yambaye yumva ko yuzururu aravuga ngo igihe cy'inyenyeri yanjye nukuri kw'Imana kirageze ubwo serusweho n'abakuru banje bangiriye nabi bakaba baje kunyicara munsi ngo ari je ubahahira haleluya tekereza ari wewe inabi wovuga tekereza inabi wovuga bamwe nduri mu kubaburoka ngo nabama ngo sigaye barengwa ngo Yosefu arabahobera arabasoma ngo ararira aravuga ngo rega aba kandi ni bene data mbonye ngo arangiza arababwira ngo mugize nimuze ari ibintu nka bitanu Yosefu yakoreye bene se mvugemo kimwe amen ngo ali wapapa umuziko yabahaye uburuhukiro arababwira ngo nimuze muturi Goshen kubera ko ndi umutegetsi muri iki gihugu nimuze muturi iruhande rwaje ngogira mu ruhuko urugendo rwo kuzamuva muri Kanani mukaza guhaha imisiri ni rurerure muzaruha nimuze mbaruha inyenyeri yawe nimara kuzamuka uzemera uburuhukiro haleluya uzemera uburuhukiro Imana nimara kukuzamura uzemera uburuhukiro ngabakugana bose ariko nkunda Yosefu wa data ndashoje kugira ngo muzime Imana bampera umugisha inyenyeri ya Yosefu ngiyobora abakuru iyobora Egiputa yari iyoboye ibihugu 127 Yosefu ngo aba vice president yari afite za ministere zigera zimwe ahagarariye bakuru be baraza ngo inyenyeri yuhagarara hejuru iyo umuntu afite inyenyeri azaba umuyobozi mwiza uyobora abandi mu muco ijambo ry'Imana ribafasha amen senga Imana Mana mu izina rya Yesu umwami uri Imana ikomeye yuzuye ububasha n'ubutware uyu mugoroba uratunejeje Mana tubonye ukuboko kwawe kwisi aba bose babyagijwe no kumva ijambo ryawe ribafasha ijambo ryawe ribubake ijambo ryawe ejo tuzosubire kandi tukumve papa tuzumva imbaraga zawe urabikoze ni kubwa Yesu amen